au na mauvite va na indi tilika ndini wa unena nya witu muthanani wa umundi tikalivo ndini wa studio cia Mutongo TV. Asante. Ndiraye musia isia wita wata na umite va ni Pastor Kipawa ataita simwana wa muindi usia itokuya kangundo manata na mutabania wa uho museo ba musini wa ilobi ya sisi nai musia isia ni na ukeria. Asante. Na kwa ni tawa Catherine Musioki kuma skulu ni wa Kithendo Secondary School ni mwalimu numete ngaliko cia kangundo na ni thia wa pamwe nau ngwaranise no bo wangai ni mutangi na tukwatia nemwe thini wa kidunki. Asante ko inyonde umundi ni maitu mumite ngaliko yewe kangundo kula member cia pema wane thokala na ndi mwoka mapakato mwoka na mapakato mugera muto no kama mapakato Ende ni mwewe onene yitu muthathani wa umundi tikulia Aume Nimaile Ukuna ivetisio nundu matuku awithia mwanake ni utwanio iyo wendo ole na wendeni wa kiveti aikimantha mina ukilija nombani ta ukwa oyiwa mwanake ni ukunie kiveti nikiendie kwo kiveti nikiumiwe na mondo mengi ma muthemba usu na netha ndie kulia iyo mundu ume ni wele ukuna kiveti chake kithio cha mukamba Zila mwanake onu twana ni watababu ndo we discipline ya kibeti ndo wikala na kibeti na itawa kithio cha andu ma western tambaluya kibeti kiteke kune kiima na kana eketwai chenda ke kuno kiwe ni cha twawa lakini nawe binda bala bikite ndato siangai sia kibeti na mume ni mwiumwe na ila mundu onu kuna muka wake nitokwikuna na kukuna kibeti na kuni kukithatia na kibeti cha thata kithata kuma mutwe mubaka mawo ukekala mundu thatite kuma mutwe kubaka mawo mwitha no tani kunu kila mundu twani tinwele kwenda muka wake undu withendete na imusubia nikwitha niwe munana wa kubi na etha ni wa muthatia ndeitha ne bindesio yakwa kamusi yakana ciana neza ila ngayu mwathimete nacio ko ni mabitio kukuna kibeti nundu no tauwe kuna na no tuwe thinia ni kwitha cha thata muyisa ikala maisha maseo. Asante. Catherine woni waku niwa iveti nitwaile ubuwa kanati ya ile ubuwa na kwa ni asia watau pastor wanena iveti ya ile ubuwa tikula tu yatangie lakini ona kwena rights iveti sio timo bela ikathela nganga wobyo nisia ile usubiwa ila wenda kindu nukisubia na ila wakwata kindu kisio ni wa ilo kitu kutunza nesa ukethila kindu chune chaku andu kwendo chananga kondo au alame na mutuo swa kunanga iveti obyo ni maile so tawakanai itwa ile kala nyonesa na ithwane bandika thina pensi ya mbinge cia umando sungio wa undu mwikala nena ekakukunana ibakakau ningu kwenda contrast mandiko mebiku ni andimo kilunguche 10 na muswatha ndatu masia bala bandika ngana ni iveti nikikunawa na ndio nenga umebina ai makuna iveti sio either na revelation kana obuani wa kana makuna tima mithemba mbingi iyo na ilo atagwetwa wa kunwa tiko kuna ngundi kuthela kana kwichomio kabanga ngaluge kwa ndeka baluge kape aiye sisi withie watumia mutalala wailite nikana withile no mwethi wana mugo na mwekalania nesa lainde ndi kwatamba ukana ndine na yoluwa ndeto cia Catherine Aume ingi ni masia kana kiveti kikunwa batema kosa kiveti kini kingosie kiveti kini kikie reverend ona kiveti cha kosa ni cha ile ukunwa kana vile kwikwata SYOMBUA ibeti zikozo ibitasia etha mundu ume nunu kuna kibeti chake nundu kibetisie na akira ibetia akakuna nu kondu mundu kukuna kibeti chake ni kwambia kuola mugo musieni wenyu na ona ila kithio ni cha mukamba kibeti cha kunawa kiza kunawa pandu bala kele kuumea kithio ni cha mukamba pai kula wa ile kuna kibeti lakini nawe bindane taji wisa kuna kibeti mwana ukie kwenyu ambia kwake ya musi eza kwitikila ukunenga kukuya mbeu kukundia mbeu miaikenda na kwisa konja mwana waku myaka teli imundu ucu kuna wesu ingibete wisa umukuni yake no mwikala kani we mabetio ukamutabia kapola nuno mundu muima ni mwone mwetu ndi umenda bamusieni kwakwa na mwikala leo ndi wenda bamusieni kwakwa pandu baubua nikwitha ila kibeti chako nwa undu ucu nukithokoana nukiaya cia mundi na muguo musieni kwenyu kwa ubai mundu waile kwikala muka akibua Catherine uyo natu ya kana ndimo nivaite ila kwa likangwana ni ngana niyo
wisilia ngana niyo nyere cia muthemba wiva na ona kwio ingana niyo muthenya ivinda ye ya umuthi nukuona kibeti bado chailo kuno ni acio aiye nundu kibeti giki icokunwa ndio be mabitio macho lakini ona makanania tio mailothe ya makene no kethi manengane solution ya gela makwetie basi kwangelekanywa tabisi yugela mundu no wasi no waite ni kiliko ke visini kiliko ke visini kiliko ke koronani we andu ekuo aume mabuti we we akai mabuti we we ikoli ona bala balika equality ukethi la onda no me uthukuma maundu mendi na no kwiguo ngaya ingalikwe no kethia tuina kindu ona lame mabia salani manene na kuondoa kindu chu akama itwika nimesa kukilia nduthi mekana mokilie ngana ni cia muthembo ciukilela bala withilani be na cindu takivuthia kana mundu thatite hangi ni mokila mokethi wana ndero ite ciailite mundu akolona kana watie o Kristo kethia enenango umenenanga ngile akasia atika baketha na twiwe kisebe kana ketha na kuiwa nose na endo yethela check ni abu mume wasisia kibeti kino kila na twaye kana no kindu kingi ndi no kila no nete kana ikingi na mokio mutamanitio nesa mwewe no nesa na mwambi yo maisha nesa life wethia yo moyo omukuanite na muongo mwakila nywa mbusi mwakwara na moko babiga bandu yuethia mithato ndiambia kukila minena ngano na mitinanga ngano tiesu ndio kila na maundu asu imeutuma ona misinya ika na batena solution arrested kwa meruki withila ona muina mwelekeo musio na cianani ikakula cia ende kuoma mina ndatima tindama kula netie haikuileu haikuivisi yana itu tumilila ba ti mwelekeo na cianani nundu ikana ciese kana ibeti sele kwenyibe cia omemo na maundu mo makethila maisuania tutona kwikata atonio hasi meitu mayiku kwau ibinda yo ithe ona itayumanganga lakini tumanengi tuthe role models ona kethi wana bailiata ibeti tuthei nengi aume ne methe ame watongo yona kelevinda ona kuma baya ata muno ombiwe mbe bandao mwambe kwa uto seyutao ngalikwe mwetesu uthatuni kana misungile kana approach ya makulio kana musungila tunenia na ume maitu nikana withie baina kau Asante. Reverend Rentinisi no komanite na kisa kana maundu ma muthemba ukethia mwana kinu twanie yo na no ambeyo kuna kibeti ni ulilwe kana uni ula mwitu na mandite miaka 10 una mandite miaka 5 maundu asu ni meritwe na wisilia ni chao kiutuma maundu asu meritwa aume kukuna ibeti ni chao kikuothothe ke kandu ni metikila kwikala tondu ngai waiti ibukune ya beso atabani maupo musio makotha ukila makambi ya muswami ongweli na ile kelu cha katano muswami ongweli ni mwe asia mukeni pandisia ene kwa ene kuondwa Kristo kundu muume na mukama kekala meni banisie bayisa kwithakau mabinda maibeti mwe ni kuthaitha ukethia kina ndito mbingi mwaniki wa nthima isie nikaba kutua kikotone cha nyumba yulu kutie kwikala na mundu mukawiteta nyumbani ndanthu ila baumileteta ni batona kwiza kumila undusu wakwisa gukunana nundu isi ila mami na kuemanwa kibeti kinena nesa kiatianisi point itina point kigwite wo na mume megwa wo maita wa ne tunda ile ya walaina ba ukethia munda mana unena ilo kwisa unene asia kibeti kila na baba ni bambi yaka ukondu kila mundu ni waile kwikala na muka wake na muwo ni kwitha musindu tona kwa nakau musio tona kwa na ndeto na mwikalile musio wa mume na muka kondu ni babitio kukuna kibeti ni kwitha ni wa munana wa bakubi na watu wa kulotu wana wathi kulothi uyoza kwikaithia ula mundu ubuiye oba na mwaka akana memutuo ngi etha ni wa muthatia ni wewe utabasia twindu tuito na makosa wa mwikite na ndize majula wa kila linda mundu mukakaundu kala wa mwika ndeza akulwa na ndo ngusomea maundu maingi na masaini atona ukababa kubya kakuya ndoseliwe utukone na omwana baine gwate doisu indi mundu mena ke uwa yikundika kundu wa muume na mukani maile kwikala na mugo nikana na kenga yese umathokea na yese kumathi manunu ngai waitu ni ngai wa Mungu Catherine wisilia ni maundu meva mekuothothea aume kukuna ibetisio kindu kimwe aume methia ame maundu ni maingi o maito mthini wa muthenya na ila mundu ethi wa akitete wia wake twasi wa mwako o bisini o atindano ete ewa ona kaingi ibetio ni imana iteki ate imsiambe othocha mundu nyumba tondu la Swahili mendete kwika ukethe imam welcome ne savika ina kakundo kalia kaumiwo ikoti ya tu
muthokelie wake thini ya bandu ni kwake bala wita kwake wailo manamugo na withia ethila kibeticho kikuya kikwete kikombe kikulia nindi wabika wasele waba woko aimukulia woka ngata na kimuya no kamao nengitiwa wene nginete na yuithila ni mambio kusana ombola na ngani yiso balika withila kibetiki no wo kiyono ndukimutavya lakini ona ketho maundu mailiata kibeti kisobota makosani na ngiweta maundu ani weta kwangelekani sainge tonu nasya kwithiro na covid na thino kaumila wa mawia muno ona ila kwina kutena mawia o still usino mwemeu na vikano ndo akwa iwa wia kano ndo alak kwithiwa labda we paina wiona kwatikana kuimukate na maundu alangi ukwenda maitoneka thini wa kukosani na momo yambi yokosana hindi chagu uyambi yokulia hii ni bekata na iwoko ko utukitokwa ayambi ya kwambia nzia cia negative ita wa bottom down bandu ba kwithia mukilia mwenga ino kutunenga ngaine museo ngaine mwekiku mondo ni asu yethe laibeti na we na no na kuongela point ngiro na kwitwa ujinga kana otumanu aka mali akwitha meoi ni masio kama kethia me atumanu no yethe la momona opposite negative make no mona actually thini wa undula mapitilite kana bandu aitha me solution provider moma kithetha mebu machangie kubalukana kana kuendea o down ukethela maundu mo no huo lakini kiuni chothothea aume na makwiwa wo mena stress lakini kaini mutavie pe akaoi ona matema kanisa oi mesi mundu umewabika ilangu mukwata nesa no kunda bionesa tutona kwikata na tuiswania atuosa plan B kana wethela maisha no marona kwikata kuende ndini wa maundu asu akaemethirwe maichangi okuko na nundu stress ina mundu ku provide bandu bala muguo kwatikane abika ai stress yesi ambia na again stress ila mbingi ndo kunzwa ngundi ona maya mayitika Asanti na ndi musiaisi wendeni wa kilungu cha amoka valatu ukulia we mundu ume ni waile ukuna kiveti chake mundu ume ni waile ukuna kiveti chake na ndi utumani wa kuituma ndini wa namba itu ya studio ilana ile 395 ile 395 na watu utumani wa kuitu kwithati ukwata nethani kulio kwitha utumite no kuvikia kusungi wa nyata imaitumo thani wa umundi valati nake Reverend Titus Mwinti na Catherine Musyoki na ndi bitikilitu kwa tema mama utumani wenyu alamo endete na utuma umwe aitie kama umeolewa si eti kila siku ni kukosana so wamama wanateseka sana wanaume waliachia mama boma ni endi kalie aitie andu matwana ti kukosana kila ivinda na ume ni matie iveti musi kwa aume makinile laini ni wo Reverend Yundusu wa wetwa ni musesi osuni waguo kana ti waguo aume ni makiye misi aume ni maumale makamanthe angi ni maumala nundu musi kuimuo mwandiki wa balua wa Yakobo ekulia kau na kukita katikati wenyu sumaba ituma mimeo ni yenyu ila yukita ndini wenyu ondu mundu na muka wake mundu na mwendo wake ndutona kutia kibeti matuku maingi ukaenda kwikalanza na niguo ndeto ciago akani makwite muyo munene wa musi nikitha umwe mabina maingi ni mumaluka na mumaluka imatona kuenda matuku maingi na kibeti kikuwa muyo munene wa kuungamia musi na ni mwene ketha Veronicah SYOMBUA ketha suya thi nathwa na ukotabia ilokona mume na muka mainenania mayukilia wasya andu azu mayikarai thina witha we na bulu mune ni bathukie we sana mundu umu kuna muka mayitha me mutwano andu ala mekala nukitha kindu aswaini makita mapenzi ngwata niyo ya mume na muka pa yawi ni tuma ona ume kiliko chakau kitona kuthela thamba namu etina asietha na mapenzi ni ona yikana na mugo ikalela kundu we sana kibeti yikuna cha ile amba usioka tola wathi we niwe mukamba kibeti wona wakunwa semba na wi chewa semba na wi nikana ailike thia wi tayari kaudele nundu kauwa mundu ume anabwana ngalikwezu ingi kauwa wa moko wewa Asante ongea itie nyeni to wa Patrick wakati kakangundo ni wokiveti ni chailo ni kukunwa nundu wangulu ikaingive muno sisya kuvikakula kuisya sie igenda ngulu sikese kuingiva muno sikese kuvikakula kuitesa kusonoka naende yaite kiveti ni selo kuna nundu wangulu aya usuni woni wako itunengete ndaya kiveti chaile
kiveti chaile kukunwa nundu mwatwana kiveti ni kwatia ele kuandika kiyaile nundu mwatwana mutwika kindu kimwe ni usio kwa manza pasta kana o mundu wa omukwatanya mwethiwa na problems nite poli kuma mwingi chulungwa na indi ni muvea aitie kiveti kiele ukuna nundu mwatwana mutwika kindu kimwe musiaisia utumite utumani uthelete na 6:5 utumani usu no kwitha withinikiwa saa ya vilingi wa mauvo aya ni wailu kwikala nthi na kusolve thina ula wivo ni Justus Musembi na indi Justus Musembi ni muvea ongea kasia mwana wakwa anaminie class cha nyanya na max mana 333 ndina utonyi wa kumutwa skulu anetiwe Moi Girls Kibwezi yu nekulia nekata nundu mwana no leile aisiokea ingi class 8 na indi ngai no kubingwa mwanya na iwikia na ukwata school fees na mwana aiwikia na usoma na ingi no utate kubika balave mumbunge waku kana MCA waku uisekana no kubikia kutethesia mwana usu akavikie na ukwata masomo na indi teacher Catherine notona kumunenga ndeto itono mutedia mwana yeye asia anakwatie maxima na 3 na itetu na etitwe Moi Girls Kibwezi. Okay, tondu mwethi wa mwegwa ndini wa max asuma mwana usu musi usu ni mutabia kana ebe nanzia especially tachuma kikwithitwe na ni asia ngaliko ya ward ila ni kana kuya ngaliko sia yata kuni meonengane bursaries kwa kuma kwa CDF mena minela ma allocated siana inewe na kuingaliko ya Kibwezi otondu wewa approach MCA wenyu ndini wa ilio sia bursary kwina bursaries kana okethila notone ku approach ona mutabania wenyu kana the one priest ula mwithia muthengeanie nake ukwate onzia unurona kuona mwana usu aenda skulu kana okeyele sinesa ndini wa skulu mwithi yani otola batona kwikwa kumana na kwa principal na administration yangalikwesu na chief na wautethesie amwe asuni amukatika andu ala matona kwata ona ala methukisie andu mawendi musio ni matona kumile na support na withila mwana usu ni watethewa ndini wa kisomo. Asante mwaitu ndukaime utwa mwana skulu ni kwithu wandu ina visi mwana usu avikie na usoma tumianze ile itoneka kwambia kula kwi mumbunge wa kuotondo watabwa ni teacher Catherine na no kuvikia na kutetheka na ndi kwatisia kutetheka na mwana usu kuvikia na usoma ni while ongea pastor Iveti ni siathukie vyo ni sio SYOMBUA Aume pastor namo aka ala meuvua Aume meikwa ata nikioko from Naivasha pastor ndine goli ndusongie kwio wakamate ma kwithelelwa ti ebindane ti Aume muvua kameoka kwia kamebwi Aume mo na asuni mabetio ndona gukwatia kau na mundula niwe muto wako kibeti no thuku kukendia gwoko kikune mume wacho nundu uni wananga muguo katika musiwo kundu bindani thina ni no tuigwa kuitanga Aume mambo iwe angi mabuwa makila musi esa uthi ni mabetio kibeti kukuna mume wacho na metha masia ndaiya na bomu muzindu kala na wendo etha ni mwambia ka uni kwitha pai musi utona kwakwa na kau musi utona kwakwa nesa na muguo na ndero cia muguo na etha bomela mabitio aramaikala mainenania nikana undusu akwikala na muguo ona ake ngai ese umutethia ni kwitha ngai wa muguo. Asante ongea itie ula ukuna kiveti nundu waikosa ona ake ni wailwe ni ukunwa Catherine tit for tat in this case ula ilo ukuna na ilo kunwa nende to yanga ikana ondo weka munyane unaona kuokekwa at your time nundu akwithiwa nenge kuina mio silikalini nenge wekonani yake itumi nimbiani itumo wa mundu kana omukuna na kwondwa hiyo etuvia kukuna na kuku kaingi ilawona kawethi wa misini pe ibetisia se awa tu okethe yetela wa mali changa o mali cha itetela lakini na uoswi no saete mugo ethi wa mugo kilasi mogo muka kuna nombe waziana kana mbe wandu tio mwele kwithiwa na heshima ukwenda yano yetu wa anenge twacionesa ibeti mukazoya kwinyivia aikwitha maundu maingi onekethiwa uyani ngulu tau uyani ngulu mbusia uyani ngulu munyambu kana chau ni wailo kuthea ukethe mwethukianisia ni utega ni umakani kana nito naithia kibeti kio ngulu muno abe wa memethi ama bindeti mate maundu maingi withila namo ira mabulila wanibeti withila no lakini kiloro na kwika
teka kusia na mundu ala ngitha ndatona ando ilo kwithiwa na kwina ngulu take your part, take role, take lead. No ithila no tona kwithiwa utona wina vina na wina kiliko utona kwithiwa utona tungiania musi waku nikanoka ungama na ngulu mbingi isi oibeti naso ni kuna na ama ko kana ni tona o kweto nduthe yithiwa na sitona komana siembe na kindu kita wisdom kana sense kana ona kauti common lakini si ilosa utao ni kwithiwa undwa elite actually ona Biblia ni ona manani tio ndoseo. Asanti. Wanaume hawapaswi kuchapa wanawake juu the wife ndo almost ana take care of the family. Usu ni woni wa musiaisia. Kibeti ni jaile kukunwa nundu iveti ingi siengulu muno na ingi kwithia meona tamo matwaite aume lakini si kunwa kwanza ila ya ilite. Haya kibeti ni jaile ukunwa nundu wakikuna wachongelela ngulu vevata mwikalendi mumine thina ni Virginia Musyoka kuma ithumula aende ni mubya Christine tumaluka iveti nisiaemie tumaluka nundu iveti nisiaemie wa kitavya undu chasia kina kivande na uduma ni Joseph kuma ngomeni na ende usuni wononye wa kiveti kina ngulu etha ndi ukosea kiveti ndwele kwitha uyase kana na kivande na wina uduma na bana nzia ya kwitetea no nzia ya kwitetea nikienda ikioneka takana muno ndakabuwe Mutongo TV kiveti ni chaile ukunwa ona yu ni kulia ta yo mutumia avitia akakunwa ni Michael Mutuku aka Kamitan Junior kuma senda muvau na indi Reverend mathina ma misimethi twe ma kubwana ukethia mutumia no kuye kibeti na ingi otondu tamana ona sibeti ni siuku na mume sieta maita ubaluku iba ndini wa misi kana maita amisio iba ndini wa misi mabinda maingi weza kwa na mundu me unu kukilia wasia mutolu na yeso bikia kuna kibeti paile za mabindala maingi pe atapikite maundu ala make utona kuyanisia nigitha ndeto sianga isia etha mundu ndatona kusubia numba yake mundu usi ni muthuku etha mundu mene watwanie nde kweteliwa kuyana ndeke kwete ngwasi kuyana nde usomethia ciana nde kwikata na ila kibeti nundu aume makuthete kumalukanga ila kibeti ati ni bana ciana ile itena liwa kuyana ina ngwa ina kisomo ona mabina mau mayutha to hospital nesa undu usi nutona kwete stress kwa kibeti na jesa ukakulia muume na kinu ndu akwitha ni failure undu ni wa kuyanisia anuma numba yake ayambi ya kwitetea ngiza aume ingi meka mistake with ya mundu enda kutinda asia paani kwakwa mundu ya muka paani kwakwa na ni wizi baune bokwaku akwithiye bau kondu undu zwa wakwiza kuthisia kibeti na kwambia kukinene na kukika maundu mauthatio utuma musi uende na kwanza ni kwitha ndeto sianga isia andu eli meka baku umwe na etha muina muamba mukatethia wia ata nundu etha ni matani katika maswanio ona wo wia ukethe mutani kwa upwepe mwizi munene matokeo maundusu ni musi kuendea na kwasia maundu maseo maivinda ila yokite. Asante Catherine ona ni mwiso eva withia wanthini wa misila mume na muka makonana kana mavuana ya sianga liko nisu ni bethiwa na mutane sio mavinda maingi ila ndu wethia maiwa chiu kila kima community kandi ni wa mutwano maikwika maundu ala mailite kwitha maika na maleo kwatiania teka ukauni maile ni marona kutane cia umituki ona ingi moi mabikite bandu kethila ona divorce me file divorce anyhow na kuti America ikula andu mo kilama kasi ina noa ni na kola ni mutwano ai nundu akwithwa muno failure responsibility na goti mubango wangai ni toile kwikala tumianisie however long it takes dini wa kumisia ku nigarubikie kwa thimwa nondu ni usu wa mutane cio umila still be ona ndu ngi naguo tawa equality ukethila ona kuwe mundu mukabando ciecia mundu umisasio nthi no ligaligi ni ukathuko mataka langi kanoke manisia ona kethe wita sukuma ciana cione maguku eli nake musea yono o mutu no ithila imwe atungiania musi wenyu pe unu ngwenda andikatienza naguo ni we wibangilite bakana we located ba withini wangai kana hute wangai kaingi maundu maingi meuma ila tutenthini wangai nundu akwithiwa wina ngai withiwa na mugu na witha na direction nundu ngai ni wa mibango na ni wa wikwatio
ndini wa maisha maitu na nukunenga wikwati wa nokila ni na wikwati wa ningwi kanisa ningwa ililwa ni maundu makwa na no muboya nusoma ndeto yake na ukinyilita laini ni wa kuyaniwa nungai ndini wa kutongo iwe nuwe kana we mwene kana self ila ya usumbika kuone kwakwa iwewe kuone kwakwa ni kwaku ni wanengiwe ni ngai na wena kitu cha ngai ndukwika undu ngai nake waitie withila pauni wa mauma nao maundu ta uthatu maundu ta iteta maundu ta kwa mubango ningi ndi mupango les na ndina mubango na direction ya kuma kwa ngai weka aiwanga na weka lao utahasila yani wendwina mubango kikuja mzuri kama ni mbaya yani ukethila na ndo achieve maundu nundu akwithia ni wisumbikite na bebanga inde ndini waku witumia okimesilia mamundu na kaingi nurono leo ikwasa kondu au withila baina enzio nemwe ya utungia musi wenyu na kondu au baitha na failure na mundu asu na weta maitha marona kwithiwa. Asanti. Kibeti timu vila yindi kwa wikalo nena nyei na winyivyo na tukivoya kulingana na ndeto siangai ni Pastor Vuka Kibwezi ni muvea. Hongea kasia nye mume wakwa ndeundu tuikalane sanake. Lakini abaya kwa ziyazandi reverend yetela ni video utumani. Part B. Nye mume wakwa ndeundu tuikalane sanake lakini osa sister wakwa. Mangai. Usuwa tono tebe kata. Ni mapitio mundu laina musi wake mundu ina kibeti chake kibeti kitono umizwa kuzi tondo mundu mukosi wasikana mume wake ndeundu kwisa kosa mwitula usiani we na kibeti chaku onatinda ya na maziladi menukite kunyalirwa imeiwe mundu katate kubua mwitu ula usiani we na mukau umone uni uthatu kwa Yoba mundu nda thati we Yoba ni wa thati we Yoba ukathimikira ba nikwitha mabinda maingi thila ndu matwana ndu tona kwithese class q ukatwika mukaunda isa bala katia twili tumasiani ba mabitio manene ko mundu ume usu ni waile kwitunga nikwitha mwikalilo usu ona ndwinda ya na onaetha mundu mukosi na ukosi kana mume wake ndeu thila mesa usioka wina ilidikana kana museu etha na muinawa ubo wa mapenzi witha wathela witha wiko no ya mana nundu mundu mukosi ndegwa muwo undu mundu na kuya muwo aendete na mume wake kwa mwana sa itunge ukwete wya wa mana. Catherine ni chao kituma ithiaka tuvikia kukengeka ukethia ni wisi uni mume wa sister waku na nauthi nake. Kaingi no itomo twasi kwangelekana ndo naithela ena mali ukethila ikweli uni mdosi anengi nesilo kwake kana twakwatia ni nduni muna tosua kwithwa timwe ukomoni no thoku nundu wa kwithwa kila usemane just ndo mali kaingi no wisio na kuya nanga musiwene na runa nenga mutwano wene ndaia tondu Biblia tutabitie kondu au maundu asu maitomo labda wendo ongua wongua wendo kusupport family yaku pena mutu osua akakwithia mainyemele au memene ndo itumimota iso. Asante. Haya viungo kwa sia mundume akosa tawamo kwatiana message ya mundu mukasimone na akulwa nikiveti aikuna ni useo kweli Reverend. Tio seo ibinda itu ni ibinda yathe ibinda ni madina na undu wa simonu wesie kwete ithoko mesieni nikitha mundu atona kuandikiwa message ni mundu wina ulterior motive na message zioneka ni muka kana yoneka ni muume withia muguo musini wa thela kwa ndu ndala mena mutuo wa kuandikania message cia mapenzi uni kwananga misizene kuwela mena mutuo su ni mutuo utemuseo ni kwitha nacho kithimo kila uthimi yangi nacho nocho ithimi wacho etha ndu kwananga musi wa mundu muka ebinda na kuya expect wize kwikalaneza ndize kalaneza ndikithanga ya wiyola ngaiwiki yandu mekatika mutwano etha nonanga musi wene na ngai yakobetea wiyo na musi waku wanangeke undu Biblia ya sia mundu lokoma na kibeti cha mutui wake chake kikakoma nacho wene undu ngai nubeta wiyo ila wele chana ini withanangie mwi waku ndai ya paibata wakwikala mwikalilo sinukitha wananga mugo na mwikalo musio wa musi. Asante. Haya
Femusesio kwasia kiveti kikuna wanundu wa kulea kusoma muume undu wendete ni Gideon Nzomo kuma yata ni wagwo Catherine osino ndo wagwo na ni asia ando amebe bani actually to Floyd imwe isi ni mwe katika point lani ya ilonena ndini ya kilunguni ndini wondu ni osu Aume ni methia wa kana onaka ndini wondu osu anena wa tungilila meweneza wa point isu aweta Aume makunia akanundu wa akakwema kwelewa umemo kuleo maelewa iwale kwithiwa wele tu ni mweme wa kundu wendete no ndu umenete no mu bitukana nundu akwithiwa tha wisinesa ndenda au itukiwa na kuoka autukiwa na makothe maku no mu wikilio ka nundu usuti mutuo wake na ti character yake kondu wi manisie undu we wendete ketha wisi aisa luki wango kina ekoti no mumbi yelu mwikie lu undu wailite atondu wendete maundu ala wendete ni lu ni maundu ala wika mubangithio undu wailite kwithwa endete onake ni wailite onake kwithwa akweletwe onziani wesu ukethila inyuonde muyo bitukana kondo undu waguo kana mwelewe undu wendete nundu menete Asanti nainde ndini wa andu ala mekwivanya mekwenda kutwana mundu muka akunwa ni muume ni mundu ume kana mundu ume akunwa ni mundu muka ni wona nyowa kana mundu usu akamuvua kila ibinda na etha ni mwitu ni waile kwekana na ndu isu ikavikie kwete muiso ndini wa mutwano wake na we Veronica tha anu maitwanite mwindu wi imundu kukuna ikwibacia mwathinga likweya kugetha kwilia andu ile kumia kwambo utabikite masako nikanonpi etha mundu nu kubuthia akaukuna wi kweni na ende na ukwibacia mundu la mwitha bandu bamwe akakwikata kono mwitu ni waile kusungo izisia siwa andu gezebo tia muisioni utona etha nundu andu la mekwibani metha na wendo munene ukethia ndu imagine mundu eze kunene olongi amutebendete nthuku kana mukune kono wetha mwitu nuona mundu kwenda gukuna mutatwanite umatene umanthe muume kwa kuboya ngai ya unenge muume wa mugwe nikitha muume na muka ni kindu kimwe na hetha andu megukwatia kau meonia andwa ti kindu kimwe na andu magitito kwata undu utewo Aya bwanangu nampeanga mapenzi lakini naye anasema mpira uchezangwi na mtu mmoja sasa nifanye nini Catherine anasema mpira uchezwi na mtu mmoja. Aha, sijui la tupa wazo hapo. Tafakari hayo. Muvile oto loi mundu mwe imanisha kowe onathela kibiri chake no kuthinga likwele kana uathela pako kuongea gathela mundu muka easia no nengae mume wake ni uga wiyo undu batoneka lakini mume asia mubila witha ukawa ni mundu umwe ndathogela baka thogela baya aya mutamye ngaliko ni siko twisikana musea windesie na ala tumeta itendi akama kando ala meta mistress actually kwanzi yengi metwa mistress ukethela mukeo bo lakini ngaliko yengi kwa kungwe ka mistress wito abandu ukethela euonesa ke obo na withela ona mundu mukake kata kana ona mukekata wotita weka undu tisi kana nona ni asia ni mazoea kana ni chau kana imwivundilie kana ume mayania wa kana endo tunenga sense of endo tunenga uya omwaka ya kwesile kana aume mayania wa na kwao ona makimwe mena more than one ni kutegemea mbaye yitu ona kauni aume onde bala mabika ndia sia masaimeo kana ndo asu masia free ona choka kingi mukano wasia karibu ona boka wakatatu na wakatano it was prestigious ona tene uko kalawa lakini ndini wa undu you kwina mitala ni kwa kima ono mengita mawau na kuona maono mengita mawaito makwea at the same time still ona kamengi still ngainda le akwithi wananzia undu la waile ku satisfy ando aonde lakini yu ndo wa mume na we na wilitio windi ni tukwenda wona atuisisi eta we na mubango akando bando kana wende na bema kosa ayimbwa na mubango akando unless pena dinongi wakuya wi na maile kuona ndakitali ukethila ni mabundi gono maile kwikalania Asanti aya ongi aitie Alice Kuma Nyeri wanaume wamekataa jukumu na mikono mitupu ailambwi wanaume ni pochi pole ende aitie Aume ni male ile majukumu na moko madei
mainena wa mundu ume ni kibosi. Haya, mundu mwikalite miaka 35 Nimaile kukunana ni Jane kuma mitaboni. Na miaka 35 ambazo ya kuyo ndo ina makuye mena siana mena sukumi jatha miaka 30 mesa kukiti yake no maimo kita mena siana mango kala kau na maima mayikala randwa ima tiuseo. Haya, ongea itia angi umatabasya maukunuye medho namo asu tuimaviava. Angi umatavasya maukunuye medho namo asu tuimaviava kana tuikita umavua. Ekana asie ndini onozi okunwania medho i we kama kuwa medho muno ke makunwa medho na isio na ketha uyania bina Samson ona kana Leli itungatunge nundu wakwithiwa ona wakuwa medho i finally ni wakwata kiloenda muiga wasia tukufanyie bash tu tabiata ni kana withi wewa tio kutabiati itungatunge twaisi winyiwe we baseline kana mwamililiwa maundu wonde ona wakuwa medho ni wakuwa medho ni sawa lakini kilo nena kana kilo kwika kiitutethia na kiongela ona ndiye sine ase chao nyina asia kinete ya mutu nomba kondo we kwa medho noe lakini mwisho ndio kwata solution akasumo se otao na maimanda nzienge ya kwika maundu bandu okuwa medho muno we kuwa medho lakini ndio itetheka don't you have something to do mando ndungi wa kwika mundu muka athi wendo vekweyata asa ivinda ya mbevo reverend ana mwiki yata nikana ezo uyendo vinda mbevo ndawati kulatia kibeti noithi wikitwe kiondu amula kikie chezo kaiche iwendo nikana nundu wekala wiwe ko iswani obo wa mbevo ukaete kibeti kingi no ketha usiano wa musi wambia kuoleka Veronicah SYOMBUA weni wese ngaiti mundu akakengana ula wasia andu muume na mukama koma imwe methama tuka muyumwe ni wese mundu ume akekondo wa ulalai mukade bakwino kwiwa ewa senzi mundu muka athinsa muume ate bakubi ewa senzi beke ndukiro kondu andu Nimaile kwikala menya ikiku nundu kila mundu kaundu kala weka opposite na muka wake etha ni wathi na mundu ngongi okagethia muka akwatiwe wasiwasi ni kwitha be telepathic communication ni mawasiliano mthakame ukethia mundu abetisio longi ni wegwa kwa mwana asa etha kibeti kya ndio wendo sembo la kibeti nundu mbevo ni kwika nai no yesa kutambia andu mene lati kibeti ngiti wekeo etha ni maemaniwe. Asante. Ambieni wasichana wanaochukua wanaume wa watu watafute wanaume wao. Naende isune direct twili tutula mukuosa Aume mene Aume mena mesi Aume ningi baanza mekwenda ibetisia utwa mekwenda tumai kalanya namo ekana na mundu ume wene na indi thani wenda hakwisa kwitha na musindu kana ange musi wene nundu waku kana angwa no kana angwa ivinda ila utatona kuivikanisia Biblia ya itu na maisha medha mabwao kana nasia kana tibu Mutongo TV. Kwa nini watoto wanakuanga social sana na parent wa mama kuliko baba? Nikizena sidaba kuumuno na musei wa kibeti kwi ithe mabina maingi siana sia tuniko thetu kitha siigwa nesa si na ithe na siana si mwana yigwa nesa si na inya na wesa ona nake mundu ume aikiwani siana sionthe akiweni siana sia imwana akiwena sia twili sia tu ni waile umanda ni chauki utuma siana hii iteta bakubi na kwa na amande ondu utona usika nikithia nitona Aumela ni siewa mugo nikwitha mabina maingi maitu mendeke ya ni siana nundu wa meko nundu inya wasiana no siu ya kile binda no yanga wana sikile binda na kumundu ume wesa uka wimbatalite yenda ukande inya siana hii siana hiyo ila ukia sika labala binya kwa ndu au mala meukuwa ni siana sio metunga tunge nikana memandie ndu mekala na siana isu nundu ona isi nini iyokia ila metha me andu aima na kutethia makuketha kwibina ya haya aivero nimboni kuma ria kana mwea ekana sie chuo ki cha kau oyaka musi nicho kimwe kitumite misi mingi inyaika
eka ikosa yoneka yilungwe eka ikosa yoneka ilungwe ungia kasia uambia venzi ya waile kutumia kukanya kiveti takulea ukomo wake kana kulea liu wake muno aka ala meva kuvi na mukau nimo mekwananga mesi ya ala angi uni wa Catherine kana akala meva kuvi na iveti kana anyanya ma iveti kana anyanya ka nimo mekwananga mesi ya kila umwe. Nindona kwa asia nundu wago ba Madam Veronica nundu baanza betha ali moingi especially rwanda malolondoni twaenda chamani ngone mwaitu sukulu ndi thaya bingu wengi uniform yange wondo baendiwe neti yawe hii ndiete yawe hii nikawana ndika ngombe wa kwanda ambika rose mwando inyamsi we agunenda usambie mweme withi andu inandaiya onage akele kwe bala uyu no umumanga kana mweta ndewe muyona akule kina ro yecho ichao kondo uni mananga ni me skulu maetwa akalangi withila udathawe wa miwe no twae kuyanyenga twika we ndiuma ndikalavu ni mando nungi wa kwika ni manda museo wingali kana wikila ngwenda nangi mekutabya nania nzio menda utie musi waku na moko meo misine kwa ona bailiata kondo undeni wa environment ila mai matindila onetha no mundani meo kuna mawiyamo ni marona kwithiwa mena nzuko cia muthemba na nito netha simba nangi kwa mundu mukamutumanu o sauta wa muthemba usu na le akwa nanga musi wake nangaliko ile ingi ona mawiyani still ona kwendeu ukethila munu na yase kabawe oila kabawe na asia utena ngai wethi wa wabota ndini wa mathina na no thucha musi wako. Asante musese wendini wa kilungu cha amuka valatende na unena nisia unena ni ayulu wa mo Aume Nimaile ukuna ivetisio na ende nitwaende ya na kutawa na ukwata makulu menyu ala tuende na kusungia musese ndatika sia 10 ndio tunge ovya ndo ekalandini wa mitambo ya Mutongo TV valatende na kunena nisia yulu wa Aume Nimaile kukuna ivetisio na ende ninaikule kwenyu mundu mukola wendini wa mutwano na mutwano sui na kaukana mume aikala aimukuna aile kuikata mundu mukola wikala mutwano ni wimikuna no ndumu Nimaile kumanda kansala mutai utona umata undu maile kuikala ni kwitha na undusu wa utuma ivetisiwa thina muno nikwitha la kibeti chambia kwitha kitena mungu musikwacho kiubuwa kililikana ko nukitha kula kiasi uno itha kitakunwa ni the kitatetwe ni the na kinabotete mutwano nikienda muba imundu mukotwawa ayenda akathini ku kwa mume kondu kala matwite na maithoko cia muthemba ucu na cia mamande kansala makalwenthi matawen nikwitha no kwitha mundu mwana kola watwani ndaisa kwitha na mutai mundu mwikia musingini wa kwikala na muka wake na mugu. Catherine indona kwasia ndini wa undu ni usuka na kwina ibi ningi siuka TV no nacio kimweta kiyo twinacho ndini wa public awareness kana twene na muta undu wa kwikalania nesa ndini wa misi yenyu ni kwa ile kwithiwa ibindi imwe itena a lot of not child but wife battering kana kukita mundu ila kwethiwa na kukita kwingi andu imo sawa masomo ku ikaolangwa kethila kwaetwe muno ila sina utao na ndini wa kuigwa na kana ndini wa kwithiwa na dialogue siende machona Nimaile kwa sawa masomo bau kila kingi kwina miao andu mesubi muno Nimaile kumana kwifida na kula ume matwa makanikwa o kama iso gutwawa tiko sio muno no kwithiwa andu maithane buso ya kwiritia muno takwa kwa ni miao ila ya matwa mabikono ndosu onongi ni ndana kwa ngalandini wa siana ni la tukweya umundi kiboko ni chabetangi wa skulu na tuthiro ne binda yumu thini wa kutungia siana bamwe na asiai nundu wa kwithiwa bate kiboko kana nikethitwe na upper hand ya kwithiwa ndio kana right lakini thini wa kuona still maundu ama kukunwa ona ko ikona akaile kukunwa na ila mwaka mwa agree na mwemwe na dialogue na mwegwe na actually twika kwasia ku agree ndukabituke ba na ikaonana na ikona na mukwende imwe they get a relief kana imarona kwithiwa marona kuelewa undusu wa kukunana na gwendwa ilite kethabe na nziengi ya kweta solution ebinaila akambandie Beijing ni kwethiwe na equality ila kwasia what a man can do a woman can do better ni asekana akatwi notonyi tona kwika maundu tona kutatanga the one tu wiki ya kwithiwa tu perfect tona kwithiwa tona kwa kamisitu na kwithiwa maundu ama kinene misi
ni chaolekanga ndeni wa amakati wa maundu ala methirume matona kwithome solution abala bangi serikali iyoselela on kimia kana kwisila administration oila marona kunyaicha pamwe na NGOs. Asante. Kitu kwa tema utumani mwa mwiso timina ungeitie musee wakwa nunambukusie na oyu embea nisioke na siana siake nisi na muleile ni kanata nasio. Siana sile the nundu waki nundu mosio ni kwethe wo etha musee waku no kwenda usioke sioka kwa musee waku ni kwitha ilanu mami na kutani cia mwandiki wa Korintho cia muume na mukaila matani cia ni marona kubata matatwani mamu maitha kwa unundu nwa wokiembe wa ciana ciaku sioka kwa mweme uwetha nukukwenda mwene mwigalendi mwithe na muguo ni kana ni mweli mami na kwigwana mumantho muthengezi ciana nawe maitu we mundu muka wisisia ndukabane mbe undugwa ciana ciaku ciona ithewo muthuku etha ni waitabicie kana ithewo ti museo na waciongela ndetu ila maendie wendo cio kuka kuembe wisu abandie ciana ni kana cithe ne bindesio ya kumanywa nue kana uya ni wethewo na Nimaile kwigala kwake ni kana makatona kuewa etha ni kisomo na maundu alangi maile kwiko mwana. Asante. Nye nienda mundavye twakosana ovanini na kibeti chakwa nikithata kwa ivinda yasa muvaka ila nga kibembelesa na kibembelesete ni uthata vandu kwa ivinda yasa na ile kwikata. Catherine. Ni asio sio kulio sungo kulio isungite ande na bembelesa kila mundu raisi yako mwiyo wake ondugwa etha no engoinya kutetenga byo mpaka mweso nengi na mwambio uwe muimine mayibane no wasia kana mundu ni otemba kana athata na mituki na nundu dwa thimo kamanya kana mundu ko athata na mituki mandondu kwikala nake ni kwitha mami na utwana maeleza utani cia mandondu uthatu wake wi wando yani kana musiwe utone kwitha na mugu. Haya ongea ni ki nama kaviani angi ona umanengete kila mekwenda maisa kuyaniwa makunwe kana malungwe. Aye mikago no mekalungwe akuletia makunwe kana malungwe. Aye mikago no mekalungwe ni mama amanda thina witha mo nendo etha no kunengo de kila kindu chonde naone katu kalanesa na isie pepata wa kumanda andu makumwiwanithia ila ngai watani cie na mundu Kristo ni we yumisiatu ike mwiwanithia ko ndu witha andu manitwe no bakapethe mindieta pethe mundu omwiwanithia ngalikwe kana matonye komya fali ya muume na muka nundu we bindele yukite nikitha anu mekala nai ibindele mokite ithaite itemo singi ni musio wa ciana ko ya ciana na ko ukuni we ni mwiza kwitha mwina thina nundu muyai kala nesa muka ya ciana ni kana mwakwa na cio moya. Haya Pastor Aume ni makeiye kulekelelwe thina ni aka moyila maumea mewiani kana manewa litaya aka asu maile kwikwa hata ni ji nzomo kumayata yakulia akala malekelela sia Aume moyila maumea kana manewa litaya mawiani maile kwikwa hata Catherine. Kurita ni part of life na thini wa ila iweani no we mwendete no we ka on wailite ona yote weani ndumunenga support mwena munendo moral support muboye kala nake otamundu no mutuite mwikalite na mugo yithiwa ni kwithiwa wa mulekele be difference we make na ndwithio mandongi after all ni wa retirement age mukue na yasi retirement ni kana withile ni we bwana buso yesio na ndekwe mituke nundu wa stress mengele na isenengi stress tuwe kana yasio it's life. Asante na indi andu ala mena misi na muno misi yende na kuyana maile kwikata ukethia kau ni wewe tanga misini yo handala anini me katika family nitona kutabia Aume maiye misingi miseo ni kana mwikale na mugo ni kwitha tondu kwetha kwa kulwe mundu aritaya aile kwikata andu ila matwana ni maile kumanya kana mweno umwe no me mundu thukuma akaritaya na etha
etha nwemana na mweme unundu ni mwaritaya no amba kusangela na ndwala matu waku tuini matathu kuma bandu muno no mwe na nimekalaana mugo wona ati mbesa au na mbesa miaka 10 miaka 20 pengine miaka 30 no itwika ni kwambia kwemana kondu paibata wa kulea kwiyumbani kila mundu ile kwiyumbani kama na munomwe nitukaritaya twaritaya otuketha twikwata baita kuma chauni kana thawitu tukaendesia ata kondu akala maimana na mume etina wa retirement ni mabitio manene na ke mundu aumia wiani ndaile kumene wa kuumia ni kitha ila wa muima ni wekima undu la yeka umianisia na mwemi mpaka kikamutani. Catherine, handu maile kwikata ukethia kau ndwindini wa misi. Nimaile kwithiwa na yose buso ya kunena kwimbwa na dialogue family meetings nitethea cia musiku mana maendete ata na matona kulungata ndini wa musiwo na ukethia kiuni maola chainene mbingi undu longi ni kuboya bamwe na kusoma ndeto ya Ngai onala mataenda kanisa ni mwewi ao utakuma kundu na kundu ni mubiki ya ndeto ya Ngai nundu mumbiru na kitu cha Ngai kundu au ndini wa kosa utao na kuthio kanisani wewe ndeto wemwe wono mwikalo wa mundu wandu wendete nesa mekalao nesa uyoso isomo bau oyithila ni mwethiwa onenyi mutone kwa sei kwa Ngai no na maikala nesa umeka ata anengu copy some of the things that they do no kulilio kama na kanoka makulio ona kwanzia nzio ndi kunona mwitheka kila muthenya kwa mwete yaweke kikwacha ukethila bionzia watumia uyendo manondu na wachunguza wa mana na kwenda ka apply kwaku no kwitha kikatonesia ku work kana kitha kitonesia kitethesia musi wako na uo kuungama na Ngai tutethia asanti na indi mwina ndeto siba cia muthia nikenda tubikie na kumina kilungu na indi no mutavya musia isia mundu endo mwatia amukwatia wa reverend ndeto cia muthia tuendea misi yonthe kwikala na mugo ni kana andu matone kwaka matukwala mokite undu meikala na nyindi tawa pasa kipawa kuma kwa manata ya kangundo na mundu wisa kwenda kunena nakwa ni 0735 944 111 tuongelela 0735 944 111. Asante Catherine. Wina ndeto siba cia mwiso na noto ye musia isia ukwatikana aba mundu enda ukwatia. Ni asia ni mwikwatisia vinde sio ya kuendea na kuona Ngai ndini wa mesi yenyu na Ngai mwika nesa ni kwatie mwoso ata okilunguni kiniki utwethiwa pandu ni wa ulo kwenda ndatie kana kwenda kumana ombe yange ni ukuna simu namba nino noti mwonza imwe ili imwe kenda noti inya kenda noti no netungelele nasia noti mwonza imwe ili imwe kenda noti na inya kenda noti. Asanti. Na ndi muveano ndo ukanthini wa studio cia Mutongo TV na kutethecia misi tuika bikie na kuyana Ngai na mwathime na ndi tramwita mwikuka ingi. Asanti museisia amen museisia boni botenda umini akilungu kitu muthani wa umuthi uyu kwatu itu kane wa bikia na utetheka na kao misini no kubikia na kuthela nundu ka utimu cio kau ndwaka museisia boni botenda umini akilungu kitu masito makwa nita wa Veronicah SYOMBUA tukomane saa monza ciabika ndini wa vilingi wa mauvo tiwainesa inu